Sane mangkin rauh nincap ring pamilat pacentokan wajan aksara Bali mantuk ring para pamilat saking butuh selang-selang Banjar mangde sayaga. Kaping pertama saking butuh Banjar adat Batunumbun inggih punika Desa Gede Wahyu Puspat Nyanu Sane Polegalah Durusa. Om Swastiastu. Om Awidnamastu Inamasija. Paduka Kuwo, Paduka Batari Durga, Paduka Batari Luwe, Paduka Batari Lembu, Paduka Batari Lata, Paduka Batari Siniwi, Paduka Batari Anupuran, Paduka Batari Raja Laksmi, Paduka Batari Pratiwi, Paduka Batara, Paduka Batari, Sirapur, Si, Amaturakan Pasucian, Anam Buddha Klesan, Lawan Kampu, Nawa Ratu, Paduka Batara, Sanghyang Trayodasa Saksi, Kasak Sening, Denira Sanghyang Catur Lokapala, Mangkanu Sanghyang Pancarasi, Kaparisuda Denira Sanghyang Pararasi, Muniwe Para Bagawana Mawa Mamusidi, Makadi Batara Nawa Samu, Nawa Rasi, Wata Dewata, Usagat, Sosok Impor, Si, Wanukuran, Lawan, Paduka, Batari, Pratiwi, Pegat Mangketgat, Mangkul, Pegat Tembe, Tanana Inucap Malik, Om Am Yenama Swaha. Santi, Om. Lanturang malih saking pamilat pacentokan wajan aksara Bali saking butuh Banjar Griya Tengah inggih punika Dewa Ayu Putri Laksmi Durusa. Om Swastiastu, Om Awidnamastu.
lihat napas. Lawan mampu. Nawajatu Paduka Bakari. Sanyang Troye Masih 85 kan? Ayo semangat yuk. Tapi kan yang ketika sosok itu ukuran awak padu badan klasik
Sembe, Senami, Muncak, Tahu Nana hari jadi saya tadi nanya. Tung, Om Santi 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 Om. Mentalnya bagus. Pamilat pancentokan wajan aksara Bali Dute saking Banjar adat Sampalan inggih punika Desa Made Berliana Dinda Pastiko. Om Aidinamas. Om Awidinamas Astu Namo Siddhi. Iki puja kalopati Ramani Wang Kase Dino Panji. Apa guntingan Atata Siung Kalawan Untu Gantian Praweti Wilasaning Anadi Janmo Manusia Jati Preside Sujana Sujati Maria Wakil ke Labuto Pisace Raksasa Samudra Apanos Pinukung Siung Nira Untu Nira Maria Mawak Cemar Ginunting Tungtunging Roma Nira Maria Letuwanin Sarira Nira Apan Bukit Wawu Metu Saking Umur Barber Muni Kita kira Ketandeni Sama Malamuang Letuling Bagawasani Bamuni Dati Tandeni Panca Mahu Masada Kalamu Marketin Raga Sarira Muni Yata Mawek Malasu Maputi Raga Sarirante Makadi Waya Kalabuddha Pisaca Raksasa Yaksa Wir Raksasa Denawa Wir Yaksa Detya Denja Om Santi Santi Santi
Lanturang titiang pamilat pacentokan muajen aksara Bali dute saking Banjar adat tain besi inggih punika niwayan tarian. Kina Behan Sarwa Dewata Ayunan Kaden Gila-gila Umar Gila Dulu Pasabitan Deni Kalahang Bukti Dan Kale Pati Kamuan Paparini Wasiru Anan Rahadi Suksum Ajibun Pangadegaluyo Pankawasanti Anak Kasambutan Kalamuan Sama Sampun itu Kemudian Palu Buddha Bisanju yang keluar Sampai bunga jadi pengaduan yang bantu ibu Luni yang semua itu karena itu suara dan lalu hancur Padma Sanu Umami Rasani Jama Manusia Ini wajah pada Takut lawan Waspala Pisanjo Raksasa Ratamuang Lila Nugraha Kegirata Hujan Halu Pati
Om Santi Santi. Yang pilih-pilih orang Pinaga tuntunan pacentokan pamilat wacan aksara Bali saking Duta Banjar Adat Tayan Besi inggih punika Nikadek Tria Apsari Dewi. Om Awiramasti Namasia. Om Awiramasti Namasia. Iki puja kalapati. Ramani wang pasalin banji. Apa guntingan atata siang pula wan itu. Gatian prawarti wilasani anadi janma manusia jati rasida sejati sejati. Maria awaking kala duta pisaca raksasa samanita. Apanwas pinuto siolira untunira Maria mawak jengat kidunting untunin romanira Maria letuani sarira nira apanduking wawu metu saking dua garda bumi kita kara tandeni camak malamuang letuin bagawasanin bagumuni danti nuntutan dening panca mahabuddha muang sarwa kala marketing raga sarira muni yata mawe lasuma putih raga sarira makadi waya kala buddha pisaca raksasa danawa wil yaksa detya danuja. Om Santi Santi Santi.